Omnyeshenjero Kabura abyari umujanye mukora akarunda na sente zo kumayirize kanisa ya Ruharo Church of Uganda muri shaka Bushenyi municipality. Nyone nzira ngu abantu bone enkura akora nate kumanya dini. Watanda ko rugudo turi kukozesa abakristayo ninga abanyakaturiki ninga abasilamu. Abantu twena turi kukozesa. Watandike kanisa ninge kerezia tuwe n'abana bitu nibegera mwe micwe tubakubasa kushisha okushanga abantu babashuma bazo micwe itabonire tuwe na buri kimwe cyo nantukigoberamo Hora na bwashabera batura kutamani aho bari kuombeka bitu zitari ngambo zitine muho kandi twina abantu haruharo ico ninchijumerera twine kanisa yitu mukaruharo museme kubana mwija abakristayo mwena mukarugoma makaganyu mukiyijo bane bibiro bane bishatu kacena kahanga kukuboyinde ukakateka hakanisa notafe Reverend Amon Tumsime ojwekire sabadikono wa All Saints Church of Bushenyi Greater Reverend Didas na Twitter ajja kristayo bitombeke kanisa konka bitubombeke mutuma yabo Ntubanje nicurunje kubanza kombeke mutuma yitu nabwanyuma twamara kujombeka emutuma yatebekana twombeka ekaruza mukama akabibune tugambira mutumukumanya kumurekari ya Ruhanga kandi umuyo wa Ruhanga kwatwira umurimwe natwayombeka ekanisa zikazaho emutuma yitu yabetarije nicuba kitari curunje munongo abebembezi b'ekanisa basimira mwishengero del Kabura aho mugando gw'abahiri turukubi sima Ruhanga sima Kabura sima abantu bana batebintu abataka sente gashoka Michael twakire